Yes, nizeye ko mumeze neza. Ni itangazo aka kanya M23 mu by'ukuri ishyize hanze. Wakwibaza ngo ni itangazo rivuga iki, byifashe bite? Kora subscribe tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Nizera ko kandi aho uherereye mu by'ukuri umerewe neza. Nizeye ko byinshi bigiye bitandukanye kuri Demi Empire bikunyura kandi bikugendekera neza. Ni itangazo M23 cyangwa se AFC M23 ishyize hanze aka kanya kuri uyu mugoroba wa tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri. Mu by'ukuri ni itangazo navuga ko risa nkaho ryari rikenewe cyangwa se ryari ryitezwe n'amahanga yose. Isi yose yari iritegereje. Ni itangazo navuga ko mu by'ukuri ari itangazo ryongeye gutanga agahenge n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo ni ibintu bimaze iminsi bivugwa hirya no hino. Ibihugu mpuzamahanga bya G7, biriya bihugu birindwi bikize ku isi, birimo Abongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubutaliyani, Abadage, Ubufaransa, mu by'ukuri n'ibindi bihugu bigera kuri 7. Ibyo bihugu rero ngira ngo nk'uko twagiye tubigarukaho ku biganiro byagiye bitambuka, byagiye bisaba umutwe wa M23 guhagarika imirwano n'intambara M23 ikomeje gushoza no guteza murasazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo ni ibintu abantu benshi bagiye bagaruka bavuga ati mu by'ukuri M23 nitange agahenge. Ngira ngo SADC cyangwa se Afrika, ibihugu bigize SADC mu by'ukuri ni bimwe mu bihugu nabyo byagiye bigaruka ku kibazo cya Afrika cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Afrika. Ngira ngo mu kanya nagejeje ikiganiro cy'inama iteganyijwe izahuza East Africa Community cyangwa se ibihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe, iteganyijwe kubera i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Ni nyuma y'uko ibihugu byose byagiye bitumirwa muri iyo nama, byose byagiye byakira byemera ubusabe bwo kwihuza muri iyo nama. Ni nyuma y'uko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubutaliyani, Abongereza, Abafaransa, Abadage n'ibindi bihugu bikomeye by'Uburayi byasabye mu by'ukuri M23 guhagarika imirwano, ndetse na bamwe mu bayitera inkunga bagahagarika gutanga izo nkunga. Ni nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ikomeza gushinja igihugu cy'u Rwanda gutera inkunga umutwe w'iterabwoba wa M23. Ibyo byose kandi byagiye bivugwa, ariko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda ugasanga kirarengana, ugasanga mu by'ukuri nta bimenyetso na bimwe bigaragaza ko gitera inkunga umutwe wa M23. Ibyo rero byagiye bivugwa, ngira ngo ni ibintu muzi cyane, ariko aka kanya twakiriye itangazo mu by'ukuri ryari rikenewe n'isi yose muri rusange. Abantu benshi bagiye bavuga ati iri tangazo mu by'ukuri, ngira ngo ndaje ngende mbasomera muri comment ibyo bagiye bavuga. Nk'uyu yitwa Eric Hugo Twahirwa yagize ati intambara irahagaze, barategereza azagire ubarasaho gatoya bongere bacukumbure. Ngira ngo ni ibyagiye bikomeza kugenda bigarukwaho muri comment.
nyuma y'uko iri tangazo rishyizwe hanze. Undi nawe aravuga ati ibi ngibi mu by'ukuri ni uburyo bwa politike, niko byahoze kandi niko bizagoma. Ni comment rero, ni bimwe mu biganiro byagiye, ni bamwe bagiye bashyiraho ibyo bumva bijyanye n'itangazo. Wakwibaza ngo rero iri tangazo riravuga ngo iki? Nibyo ndi kugusaba kuri subscribe, reka dusomere hamwe iri tangazo. Ako nkusaba gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana mu makuru agiye atandukanye Demi Empire ibagezaho. Itangazo riragira riti ihuriro rya IFC cyangwa se M23 ryatangaje ko kuva tariki ya 4 Gashyantare 2025 rihagaritse imirwano kugira ngo ribanze rikemure ibibazo byihutirwa bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi ku baturage. Iri huriro rya M23 kandi ryavuze ko ridafite umugambi wo gufata umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo n'ibindi bice, ariko ryiyemeje kurinda abasivile ndetse n'ibirindiro byaryo. AFC cyangwa se M23 yasabye ingabo za SADC kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko kuhaba kwazo nta shingiro mu by'ukuri rifite. Ngira ngo ngerageje kugenekereza mu Kinyarwanda. Ni itangazo ryanditswe uyu munsi tariki ya 3 z'ukwezi kwa 2 2025, ryandikwa mu by'ukuri mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Nagerageje kugenekeza njya mu Kinyarwanda aho ryagize ati The Alliance Fleuve Congo IFC or M23 hereby inform the public that is responsible to humanitarian crisis caused by Kinshasa regime is declares ceasefire starting February 4th, 2025 for humanitarian reasons. We condemn FARDC continued use of military aircraft at Kavumu Airport, where they load bombs that kill our compatriots in a liberated area. Tangazo ryakomeza rigira riti it must be made clear that we have no intentional capturing Bukavu and the other area. Ati ntabwo mu by'ukuri dufite gahunda yo gufata Bukavu cyangwa se utundi duce. However, we are reiterated our commitment to protect and defending the civilian population and our position. Ati gahunda dufite no gurinda ndetse tukita ku baturage b'abasivile ndetse n'ibirindiro byacu turimo. We urge some drills to withdraw the forces from DRC as we have repeatedly stated that the mission is not long justified. Kandi itangazo ryakoze rivuga ati tusaba SADC iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuhava kuko mu by'ukuri nk'uko twahoze tugenda tubisubiramo kenshi kuhaba kwabo nta gahunda bifite. Iri tangazo ryashyizweho ryandikiwe Igoma tariki ya 3 z'ukwa 2025, ishyirwaho umukono mu by'ukuri n'uhagarariye M23 Currency Kanyuka. Yes, nizere ko mwumvise byinshi bigiye bitandukanye muri iri tangazo. Niyo mpamvu basaba gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana no kubageza amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino ku isi mu myidagaduro, sport ndetse
entertainment, politiki n'ibindi bigiye bitandukanye. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha, kora subscribe.